Tatou Tapuai I le tua. Ia e wha moe moe I le tua. Wa o te vivi ia te ia. O loo wha o le tanga ia. Ma loo atua. Tatou te talo. Agaga pa ia e. A fio mai la ua fio ia te I matou. Whapa ia, whapapa ti soina I matou. E Manuia I ole nei Sauniga ma le Atua I le moni ma le whamaoni. Alo mana. Alo whangia alo matou tama. Sao mauli ni Manuia ma ia te oe alo matou wali ie. Le nei wha moe moe. Ia vi ia oe wha bavau lama. Ona o Yesu ke risolo mātou ali I wha ona. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga.
Whatuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, malingangana wha Peretania. Ua o whaatuatua I le tua le tama, o le ona le Milosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Wa o whaatuatua fo I a Yesu Keriso o lo na alo e tō tasi o lo Tatou mori. O le na whanau e le anganga Paia, na whanau mai a Maria le taupo. O le na puapua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa whasa taurina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo I seoli, o le asitolu na toi tu mai ai na ye woti. Na fioa I le langi, o lo wanofo o ia I le tu tau matau o le atua le tama. O le eona le Milosi umalava. O le atoe fio mai o ia e whaamasino I e ola atoa mai woti. Wa o whatuatua I le anganga Paia. Wa o whatuatua I le kālesia Paia e au whiainu uma. I le male mafutanga le au Paia. Ma le whaamangaloina o angsala. Ma le toe o lo mai o le tino o le tangata. I le male ola e whaapavau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo, whawhitai le tuai lo mātou tama Paia, iau whanunga lelei, wa whailoa I le soifua maua mai a te oe lo mātou matai, wala whai mai Samoa ma le lalolangi, ma se tia I le manu ala wa whio, nona watu whatini o tausala o Paia le atua malau Tala Lelei, ua sulungia le whongala o le ele le la, ua tausani mai manu o le vaveau, ua tau whai oli e talia lo wa ngā lofa malo sili sili ese, whawhitai mo Yesu Keriso, le tamai mā moe o le taulanga Paia, nā whio mai e maliu, ina iaolai le tangata ang sala, mamanu malo ai I le oti. Whawhitai mo le anganga Paia, ua whai le masolo I le pongsa, mosu ina o mātou wanganga, e te pataula I atu ia te oe. Ma le liwai le o la tuai o le tangata I le o la fau,
Le tualo mātou tamapa ia. Ua sele mātou fua o ngā ruenga lawa fio. Mātou te whawhitaia lawa fio I mea umalawa o e fua I mai. Whawhitai I lo walofa tu noa. Wa e mana o lava ia toi mamale ola o re tangata whanau I fuafuanga. Le nei, o mamai ne mātou ono o re Tala Lelei le toto ia Yesu Kiriso. Whamangalo I no ang sala, o lona maliu malona toitu. Le nei wa taunu mai le urwa yaso re sapati. Le nei wa tatalai o awa fionga pa ia. Ua sa ili atu ila ua fio le tō wha ma le wha utautanga. Awa Samoa ma le lalolangi. Le atualo mātou tamā. Whawhangu pēr la ua fio ia te I matou. Tai ilo mātou wha moe ma le ola wha atuatua. Ia mawaa o le taritonu ia Yesu. Whawhitai ilo walofa manawanga lelei. I mea ai wha le nganga. Le vai inu wha le nganga. O mea ai e tausiai o mātou tino. Ma mea umalawa e anga waa ia te I mātou lo mātou tamā. Whawhitai ilo walofa manawanga lelei. E tu mau pe lava ia te I mātou. E le mawhai. Ona e tu ua I mātou. O wāua I whitalai. E te whaatase pēa ma I mātou. Leli ie. Whamangalo mai I mātou. Wa whaavi. Ma whaamali e loto o tangata. I le manatu le taupulea. Ua sosopo le vā malawa fio. Sa whatalinga tuli fo I mātou le whaalongo I le whaamaoni. Le tualo mātou tamapa ia. Alofangia lo mātou nei vai. Ai ua sipai fo I le manao. I le whātou singa o mea e le lea. Wa tu uai le malamalama o la awu fio. Alofangia o mātou loto I lau whaamangalonga. Le ai lava se tau la sea. Na te mawhai o na whafo nei puapu ngā mawhainga tau le angsala ia te I mātou. Vanga na a Yesu Kiriso lo walo li pele to tas. Le tualo mātou tamā. E ni le vāo fo lau ur sami. Malanga fo I le e le whātutua. A iai fo I o taimi lo mātou tamā. Ua vai ono langona lo mātou wali ie. Whamangalo Samoa. Mai maunga te tele se I o atu I maunga iti. Le tau singa o pa ia wha le atua. Wha le noo. Wha le malo. Manofo ai tu malo te tasi lo mātou tamā. Whai wa sipa se la manga. Tau tai la wa fio le ami o tonu o le mali o Yesu Kiriso. Wha mangalo au wha penga. Le upu sa saaina lo mātou tamā I le a whata whai taulanga ma le a whata whai taulanga. Le a se vai ma se muta lo lātou tau mwhai. Le tua lo mātou tamā pa ia. Alofangia I lātou. Whamamama whamangalo ia te I lātou le li ie. Wafo I mea te tupu mai. A vea ma whalawelave lo lātou wola Tapuai. Whamangalo le ngangana. Au whaife au lo mātou tamā. Le atua lo mātou tamā pa ia. E pa ia lava o lo viinga. Le ala lea mātou te tuli vai atuai I la wo fio wha mole. Wha mamama wha mangalo mai ia te I mātou. Se ma leu. Sua malia pe o ona. Alofa ma wha mangalo I mātou. I le alofa o Yesu Kiriso. Le tualo mātou tamapa ia. O oeolo mātou malos. O oeolo mātou olo mawalunga mātou te surufa iai. O aopa ia lo mātou wapitanga. Ia e alofangia ngase lo mātou tamā. I whare mai lau tele, whaili tu malo.
Ale ngata fo i leo no umala fanga. Alofangia puapunga le li ie. Faia ilo fitingalo le avise mai ia te ilato. Sui o le mafutia i le fiafia. Sui o le tinga i le oli oli. Faasili le vi inga o la fio. Famangalo mai ia te imato. Tau se ina o la loa taua wa e fuai. Alofangia lo matou tama. Fa mangalo mai ia te imato lau whanau. O le lofa mareanga le leio la fio. Matou te ngalulu e pea. A wawai walawina matou te totas. I lei tu ma lei tu o le Tala Lelei. Ia iai pe lava o la fio. O nisio e Kalatia lo matou tama pe ona e silafia. O tapunia fai toa. O telo mamoe le li ia lo matou tama. Ua ta se ona o whainga tai le nei laro langi. Alofa wha amore mole. A vese mai o le ana tema mai au ona. Ai wha ma ngalo ia te i lato. Ua ta apere to tele ono le Tala Lelei ese. Wa fiai o le to tele lo matou tama pa ia. Wha Manuia mai o e tama. I lau e Kalatia sifa fonga o le taia foi Americanei. Male lalo langi. Pui i latou i lau Tala Lelei ia Yesu. Fa lava ia te i latou i le toto pa ia o le tama i mamoe. Le tua lo matou tama. Le ai o se mea matou te mawhai o na whai. Pe a le au noa la ua fio ma i matou. Le ala le matou te sa vari atuai. Fa manuia mai oe nganga pa ia i le nei Ifoga. Sao mauli o le nei mafutanga lo matou tama. Fa manuia Samoa marana whainga malo. Le fionga te mai ta i parimia. Fiafia me malana no fo inga. Iai le anga le leio lavu fio. Foa ia lavu fio le poto a te mai. Ina ia fata utaia o le sao Samoa. Wale ngata te tonu i lo malo. A o fafo atu o lo malo lo mato wali ie. Whapenau na iai o lavu fio le kapeneta ma le parimene. O fiufi lavu fio lo mato tamapa ia. Fafo wina pe lava lo lato Milosi. I lea se kone ma lea se kone. E tu sai malavu fio. Tuilaepa ma le taitai o la i tu. Le eita o pipi a whapena o na iai lavu fio. Fua i o le file mu. Ia te i o le ava lo matou tamapa ia. E tau ta iai lo matou tamai le nai tu o le au Tapuai. A o iai o le malo i le nei tu la. Lo matou tamapa ia. Fa Manuia tu tuila ma Manua i la whainga malo. Iai manua la wa fio. Pui ia te i la tau lo matou tamapa ia. Le tua lo matou tamafa Manuia le lalo langi Atua. O nisu mea wale mawhai o na ta ua le matou ni talo. Ma le wha moe ma le wha tua i la wa fio. La wa fio te sila fia me umalava. I le suafa o Yesu Kiriso. Lo matou wali ma lo matou whao. Matou te ole ma wala au atuai. Amene. Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga. La
Faitauina o a fionga Paia a le Atua, o le ngangana wha Peretania, o Milosi, Laloulu, o le sui lea o le aonga sa, o le ngangana wha Samoa, o le aoao, Tuilaepa wha Fitaisua. O le faitauina o a fionga Paia a le Atua. The New Testament, Galatians chapter 1, verses 1 to 10. I will be reading from the New Revised Standard Version. Paul, an apostle, sent neither by human commission nor from human authorities, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the members of God's family who are with me, to the churches of Galatia. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to set us free from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom the glory forever and ever. Amen. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you in grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another gospel, but there are some who are confusing you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we or an Jesus, an angel from heaven, should proclaim to you as a gospel contrary to what we proclaimed to you, let that one be accursed. As we have said before, so now I repeat, if anyone proclaims to you a gospel contrary to what you received, let that one be accursed. Am I now seeking human approval or God's approval? Or am I trying to please people? If I were still pleasing people, I would not be a servant of Christ. May God bless the reading of his word. Amen. Bye. O le faitawina o le a fionga Paia a le Atua, mai i le whenga ing fau, Tusi e Kalatia, lona Matau-Autu muamua, whai upu muamua whangata mai le sifuru. A whanga Maia i whaitawina o a whionga Paia a le Atua. O Paulo o le apostolo, e le mai tangata, e le tōwhia fo'i e tangata, a o Yesu Keriso. Ma le atua le tamā, o le na toe whaatuina mai o ia i e woti. A toa ma le ausa umalava o e ua ia te au, i e Kalatia i Kalatia. Ia te o tau le alofa tu noa ma le Manuia mai le atua le tamā, ma lo tātou alii o Yesu Keriso. O le na fo ina mai o ia e ia, o na o a tātou ngansala. Ina ia la vea i mai o ia tātou ai leo langa leanga ua iai nei. E tusa ma le finangalo o le atua o lo tātou lava tamā. Ia te ia le vi inga e whaavavau lava. Amene. Ua o wofo ina ua whaapea o na vave liu e se ina o tau ile na wala awina o tau ile alofa tu noa o Keriso. Ai whaasanga ile Tala Lelei ese. E le se Tala Lelei fo ilea. A ua iai nisi tangata ua whaatua tu vale. Ia te o tau. Ma fia whaaliliu e se ina le Tala Lelei a Keriso. Ai peitai, e ui lava ina tala ina e i mātou, po o se angelu mai le langi, ia te outou se Tala Lelei e ese i lea tala ina atu, e i mātou ia te outou, ia ana tema ia. Pei o na mātou mua i whai atu. O te toi whai atu ai nei,
a whai e tala ina atu e se isi ia te outou se tala lelei e ese i lea na outou talia. Ia ana tema ia. O te whaaviavi nei ea i tangata po o le atua. O te sa ili ea ina ia o Fiafia i tangata. A wā a whai ana o Fiafia pea i tangata. Po ua le whai au ma au auna a Keriso. Whamnia tele meile atua whaitawina o ana whiong pa ia. Nei se ia o whavau lava. Amene. O le launga i le suafa o le tua le tamā. O le tua le alo, le tua le angang sa. O le matua o le launga, le Fiafia. O na Omai ele le whai upe o le whai mata iala o le matua o le so. Wa wafo ina ua whapea o na vaveliliu e se ina o tou. I le na walawina o tou le lofa tu noa o Keriso. Ai whasanga i le Tala Lelei ese. Tausanga tolus fuma le lima. Na whailoa i ai o Saulo. Ma le mala malamba mai le langi. Se fulu ma le whao tausanga taluai wanga lua sau. Suia inoa e le atua i a Paulo. Ma whae e ai tofi. O le whengaing fo. O Saulo mai i le whengaing tuai, lea ua Paulo nei i le whengaing fo. Se fulu ma le whātau sanga o ngā lua e pe lava Paulo, i le tala ina o le whinangalo o le tua. O Kalatia, o le a ai mua lava lea, na tā la iai le apostolo Paulo. Pei ona whailo atu, o le taimi fo i lea, o le tusi mua a Paulo na malanga whaalua i Jerusalema. Ina ua whaalonga Paulo, ua iai le Tala Lelei ese, ua a fia ai tangata Kalatia. E talu la e Kalatia na whatuina i le tala inga lea Paulo, Iconium, Derbe, Lystra. O nei e Kalatia umalava, e iai te tonu i utaia o matangata o nuese. Tasi lava te tari tonunga o Yesu Keriso wha mangaloino ang sala. O le maliu ma le toitu. O le lato wala le nā i le tulafono. Le tulafono lea a le tua. Le tulafono o le alofa. O le mafua anga na tusia i e Paulo o le nei tusi. Ona wa to tele o tangata Kalatia. Wa mata o na aluro la te utari tonunga i le tala inga whai utai e whapea. Vai uto, e se sere Manatu Paulo. Tau ono tau o mai e toi tausi atu le tula whono amos. Muli le peritomeina. Ma o tau mai e wha liwa tau whatangata i utaia. Ona mauale o tau o le olatanga. Manatu Paulo se e le o le ala le nā i le oratanga. Ua nā o Yesu Keriso lava, le ala o le tangata, i le langi e whāwawau. Tasi le afe varusalau tauris fulu Samoa, tau nu i ane Viliamu. Le tangata tā la ina wala awina i le tua, e tu ina atua le Tala Lelei i Samoa, ina ia whasusulu ai, o le ola i le tangata ang sala. Malave ina ai o le tangata ang sala, mai i le pō liuli o le lalo langi nei. O Ioane Viliamu, na mua fo i lava o na tā lai o le nei tala i Samoa, ma mau ai e Samoa o le ala i le whaorotanga. Tari tonu ma wha atua ai o tangata Samoa, i le atua Israelu, le atua o le fuafuanga i wha bavau lava. Fe mai o mori mau, le ai ma se tasi sa tufa maunga. No mai umai le taelo vai maunga e whailoa i le taunu atu o le ao o le Tala Lelei. Talia e Samoa, le nei wa avea, ma fua o le oratanga i te tonu o lo tātou ni ola. O le tusi le nei a Kalatia, ai wa aifo iei rona whaita wina,
Mai whaalongo lelei I le leo Paulo. E le fesili oso e whapea. Ai se awa le Fiafia I Paulo. Tali. Ona fo I o atu I utaia. A o le tū ma le anga nuu I tangata kerisiano. Mo ifo I tangata kerisiano. Ma tau muri atu ia utaia mana ta inga se. Lea te whaalongo ia I la ngona wao ia Paulo. Whaano noa. Le Fiafia. Waita. I le malanga whaalua le a Paulo I Jerusalem I le whanotele. Whetau I lava le tau nu o Paulo pa napa matitu. Ai tau nu o te fo I maritala lea. Paulo. Nei whaalongo le mea o tupu nei a Kalatia. Lea le mea o tupu. Leo o tā lai I tangata o le tūlafono. Le tūlafono a mose ai lo le tūlafono a le tua. Tusi ai lo e Paulo o le tusi lea. Matui na atu tangata tari tonu Kalatia whapea. O au o Paulo o le apostolo. I le mai le tangata, I le fifilia fo ia o se tangata. O Yesu Keriso maritama. O ia na whātui na mai Yesu na ia woti. Na fili o a. Ina ia o tā lai o le Tala Lelei a Yesu I o lau whanua. Mai lor whai upe lua whapea. A toa ai ma le awuso. Umalava ua ia te au. O la mātou tusi le nei I e Kalatia I Kalatia. E tu sala ma le tausanga o le I le Faasifo ma le iwa. Mai te tonu Antioka. A o le tau nu o le whano le nolua. Lea na tu sia I Paulo o le nei tusi. Whatalo whatu Samoa. O le tusi le nei a Paulo mo oe e toe wha Manatu-Autu le Tala Lelei o lo e sapi ai nei. Iopa ia wha le Tala Lelei. Wha le malo, wha le nuu, wha le Atua. Ai wala ngā le leo ona o le Tala Lelei, ona ua o ia le lua vā ma le Atua. Ua masani I Tatou I le Tala Lelei. Pau leo se taimi ua pu'u ai le whawhitaia Paulo. I se o sana tusi lava. E umi pe lava le whawhitai ma le whamanuia Paulo. Ai ona wa o mai o le langona le Fiafia ia Paulo. Le ngā luenga sa pele ia te ia. Ma le a ai sa pele ia te ia. Wa so whaia e tangata I utaia. Se li wane na le apostolo ia Kalatia. E tu saira ma le nei mea o tupu. E te tau lava o na iai pere fasili o ngā ruenga le nei. Ai sea ua te tupu ai o mea whape nei. Whamai Paulo. O le mafuanga. O le Fiafia o utaia I a te ia. Wa whaaleanga ai o lona tangata. Ai la tau te le o iloa. O Yesu Keriso o lo la tau o na whai ai. A wasa tala ine Paulo le Tala Lelei ia Yesu. Ai leo sana Tala Lelei. Ai o le matautia o le nei tala. Ua taia ai le whaalonga Paulo. Leo o tātou whaalonga longo iai. I le leo o le tusi le nei a Paulo. Le Fiafia. E o lava I le tatalo. E le umi lava le tatalo ma le wha Manuia Paulo. Ai Amene le whainga Lotu. Mo o le Fiafia. E ui lava la I le tō wha. Ma le whautanga lo Lotu. Ai sa tau ma whai pe lava Paulo le apostolo. Ia maua se feso ta inga tā ua lava. O le nganga o le tua ma I la tau I le wha o le tanga. Wa o fo ia utaia le te e atu ia Yesu. O aunga lava I o utaia te tonu o le Tala Lelei. Na mua la tu tari tonu ma I o e whātasi ma Paulo. Ai talu ai o na ua suia mai o Paulo. Le nei wa whātau te e ia Paulo. I le ngā ruenga le tala ina o le Tala Lelei. Manatu-Autu fai Paulo I rana ngā ruenga sa ia o saula o ia le taimi o le tūlafono. E le Fiafia I tangata e muri atu ia Yesu Keriso. Fe mai mātai o rona Matau-Autu e 5, fai upo e 10 ma le 7. Awani o tō manatu o sau e te talaina le tūlafono po le au profeta. O tene sau e te talaina. A ia wha taunuina.
Le nganga moni le nao le nei tusi le tai au ma le au o le Tala Lelei. E ui lava i le lua o Tala Lelei te tonu le soifuanga ma le o langa Tapuai o le tangata. Ai o Yesu lava le ta ua turi matai i le wha o le tanga. Awa ni avea o le tele o tala se mala. E ave ese mai ai i ta ua i le papa ua tai ai. Le papa le nā o le wha o le tanga. Samoa, lau Tala Lelei, e le malu ave i whale le finangalo. Ai ale so, pe wala talata i Tatou i le tala whaavevesi o le Tala Lelei ese mai, ai mamao mai i le tusi i whaavae, na o ta ua na ola mai ai te tonu, o le a fionga le tua. Fe mai le fo upo e fitu mo i Tatou, e leo se tasi tala e alfo i lea, a wawa iei niso tangata wa Faatu-Autu vale i ate o tou. Ma whaaliu se ina le tala Yesu Keriso. Paia i le whainga tāo le Matau-Autu nei. Wa tala noa Paulo i le Lotu o le vaai te tonu o le Faatu-Autua. Wa tala noa atu i a Kalatia i le Tusi. Ua iei niso tangata ua Faatu-Autu vale i ate o tou. Lea wairoi Paulo o tangata o le tulafono mai i utaia. Whai atu Paulo i tangata ua o tou atu vale ai sea. Le nā ula o tou masani la o tou whalongo. I le upo le tala se ese mai. I le Tala Lelei sa au tala i atu i ate o tou. O te whai atu foi, a whai e tala i na atu e se tasi i ate o tou se tala ese mai. I le no o tou te lia, ia ana tema ia. Samoa, o le Tala Lelei, o le nāne fuʻa o tā sa o le tonga. O si o tā lima lava e toi pa ia i lava o tā mata. O le manua mai te tonu lava o tā whale po e Kalatia. E toi malepe ai o lo tā ua ola Faatu-Autua. Samoa, na ona tui pe atu lava o le whai tutoa. A whaifo i tātou te tu o ni maneta se lua e se esero la au. E le mawhai o na o whatas. Ia avea ni nā mata whaataitai. O lo tā ua te te e atu i Tala Lelei ese mai i le Tala Lelei i a Yesu. O tā ua fo e Paulo e whapea. Le nei whaalinga e sili atu le tā ua i a te ia. Peia oe sa moi le au wa whae i a te oe. O le au mai le langi. O le Tala Lelei o Yesu Keriso. Whalongo sa moi upu a mai Paulo mo i tātou e whapea. Ia whamanuia o tau e le tua. Ia iai o le lofa ma le anga le lei o le tua. Iaso umalava o le neiola. Tutu watu lei le lolote o le tātou vava ai le nei vai aso. Whalongo fo i lai upo Paulo i le Kalatia i Kalatia. I le mata upo e tonu. Kalatia vale ai. O loo ti ngā pe lava Paulo. O loo le Fiafia pe lava Paulo. Ai sea, le mamafa nā o le ti ngā o ti ai Paulo. Tā lofa i a Yesu Keriso. Wa ave ese mai e tangata sa tari tonu i a te ia. Ai ta lia le tulafono e o mai te tonu i a utaia. Fautua le Paulo e whapea. Le ai lava se Tala Lelei. Pe sauma se angelu po se tasi foi lava. E le iai le fina ngalo le tua. Le le fina ngalo le tua. Ana tema. Pe lalo o le faa malaya a le tua. Not happy. Not happy. Paul experienced so much pain during this time when he first received this notice. The notice that was said, Paul, now there's two gospels preaching in Galatians. One that comes from the Jews. People must turn and follow the law of Moses, and also turn to become Judaizers, and also circumcision. Paul, they also say that the gospel that you preach was not line up according to the salvation of all people.
we might extend the list as we look around in our own sides. Which way we should look? Paul himself looked straight up to the Lord and he says, I will write this letter as a reminder. No one sent me over there. It's Jesus Christ and God himself who sent me to preach the forgiveness of sin, death, and the resurrection of Jesus Christ. The foundation of the ideas from scriptures is very important. That's where the ideas of life comes into play, especially we are slavery of Christ alone. All the works are not of the law, but through the love of Jesus Christ, Samoan life and the gospel of Jesus Christ. Samoa is rapidly changing his ways many days. Even praising the Lord has big influence in changes in Samoa today. Influence including global media, false statements, different news, different mindsets. All this comes from individually. It's how people see the gospel that was preached 30 years ago. Samoa, we must go back and look at the map to where God has set us and give us that foundation as we continue to praise Him and love Him deeply. Galatians fall into the category of turning around, neglecting what the gospel was preaching to them, but they decided to exercise the power of the law of Moses. Dear friends, that is not the gospel. The gospel is Jesus Christ Himself. Changing in Samoa is a big impact of all the Samoan life today. John William preached the good news about new life in Jesus by believing in forgiveness of sins, death, and resurrection. That was the good news Samoans believed in, even as of today. Today we must look upon ourselves, guard ourselves, protect ourselves from so many false news that it comes from the media regarding the good news of Jesus Christ. Don't buy to it. Read your Bible. You believe what the word was preaching to you. You believe what your parents taught you, the pastors who taught you. Even Sapapali'i will sing the song today and forevermore. The gospel is being preached to the whole world, and it was born from Sapapali'i, and here we are. We enjoy the life and praise Holy God. It's a village that measured by John Williams. It's not even an hour. You circle it out. This village called Sapapali'i. And that's how he compared the gospel when he first arrived. It's better preach a small amount of people and then let the people of Samoa branch out and deliver the message so they can have a life in the gospel of Christ. The word continued to reach out to all the lives in Samoa. Even though Sapapali'i faced so many downfalls because of the gospel, but God was His village. He prepared this village for the arrival of the good news of John William and Paul. Today, even the word of God has come into our lives. It may be popped out in our heads. We may be forgot about it, but the Lord will reveal this to you. Samoa, 1830, when I first knock on the door of your hearts, you open your hearts and you allow my son to become the life of many Samoan. So what is the conclusions for us today? Are we saying you foolish Galatians? Let me turn that around for you. You blessed Samoa. Samoa, you're blessed because God is your foundation. It sounds really terrible when we look at the life as of today compared to what happened yesterday. But God remains the same, for God is Lord of all creation, who has redeemed His people through the Jesus Christ, death on the cross.
provided for us life, even today, will live and praise his name. For I am the door. If anyone enters by me, Jesus says, I will go in with him. You are redeemed, Samoa, by the blood of Christ. But the purpose of this message is to make sure that we understand we not abide into what the world is saying about their own good news, but the spiritual good news that is preaching in our homes today. Samoa, may God continue to bless you all. No matter what is going on around the world, stand faithful, because Samoa, you belong to God. May God bless you, Samoa, in Jesus' mighty name. Amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. Ale I whataunuina le Sauniga Paia o le neaso le whamantunga. I le awa ma le whaaloalo lava. Usta ia pea o sa matapu le puipuinga o lo soifua. Mai ali I matamaitai fo mai. E anga le lei le atua I lau whiriwhilinga. As before we go to our Holy Communion, on behalf, receive a phone out of our church family. If you're not be able to participate because of life issues, God understands. We're not here to force you to take it, but we are here to let you know it's okay. God understands what you're going through. Tatou whalangolongo, le pese au ta penai o le tatou nei whamantunga, molo tatou bali.
o le whamantunga. Dear friends, the Spirit of God gives lives to the world. Life though never ends. Here and now, Christ feeds the world. Plenty for all, enough for today. Come to the table of justice and joy. No one will be turned away. No neighbor in need will go wanting. Let praise go up to our God, our life, from every creature on God's good earth. Le au pele, o le anganga o le tua o mawai e Tatou leola. Leola e whaavavau. Le nei la vaso lo fafanga pe lava o e whaatuatua e Yesu Kiriso. Le a reto ma le waina, o lava matatoe mo tangata oma. O Maia i le laulau o le file mo ma le ori. E talia so o se tas. I le ai se tas i alu ilona ainga ma le fi ai. Si tia le vi inga i le tua o le ola la baia. Ma mea umalava o ola i le lalo langi le lei. Na foa i le atua. O talo sanga o te talo fa Manuia. O Sauniga lea. E le sunga i le au. Tuilaepa whaafitaisua. O le talo le areto. Ma le talo o le waina. Tatou te talo. Tatou te talo e whamanuia le areto ma le waina. Le atua lo mātou tama. Whaafitai. O mātou whaafitai i lau fio. Ona o loa lofa mai i le tangata angsala. Awa ana le o le nā. Mātou tele o maua o le nei Sauniga, Paia, ma le mamalu. Whaafitai i le areto ma le waina. O mātou whangaina e Mafuta mai ai lau o fio i o mātou tangata. I o mātou Manatu-Autu. Le mea alo fasili o na tāua e le aiso na tau. O e tu ina mai e ola. Ma whai ma whaolatanga ia i mātou ma le lalolangi ato. E ala i lou maliu ma lau toi tū. Ma le toto ma le tino na wha. Malingina. Ona o i mātou le whanau ngasa. Wha mangalo i mātou a o mātou tāng fia. Ma vanga ia le areto ma le waina. Mangalo i le toto pa ia o Yesu Kiriso lo mātou ali i ma lo mātou whaola. Manuia i le waina ma le areto. Ona o Yesu lo mātou ali i ma whaola. Amene. For what I received, I also passed on to you. On the night that the Lord Jesus was betrayed, he took bread. When he had broken, he said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." O au, na o maua mai le li na mea no Tuilaepa ia te o tau. O lea lava pō na whalatanai le li o Yesu. Na ia tango ai, i le areto, o ia whaafitai matofu. O whape atu, o lau tino le nei ma o tau. I o tō whai o le nei mea ma whaamanatunga i atea. I aso uma tō te ai. Ia Manuia, Tatou talia fatas.
In the same way, he took the cup also, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it." O ia whape fo i reipu. O reipu le nei o le whengainga fōu le nei i lo tatu. I o tō whai o le nei mea mwha manatunga i a te a. I aso oma tau te whenua ai. Ia Manuia, Tatou talia. For as often as you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Wa o aso o matou te ai ai le nei areto, ma whiinu le nei ipu, wa o tau 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 atu le maliu le li, se ia toe a whio mai. Tatou te talo, e uwhi uwhi ai le whamantung. Moala le tangata whātua tua. Wa mā ngalo fo i le te talo sa tu inatu i a te oe. Whawhitai le tua lo mātou ta māpa ia. Sakalameta wei Sauniga mo i mātou. A vele ma whamanatunga o le maliu ti ngā o lo mātou wari. Le tualo mātou ta mā, ua ai ma whinu lau whanau. Whamanuia i a te ilato. E pei ona e whamanuia i le lau tele, o e ua talia o Yesu. O nolo suafa mātou te ole ma wala aua tuai kirisi. Amene. Tatou vivi i atu i le atua i le pese ua Sauniga.
Yesu I lau whaalava au tina Ua sili lau alofa I a te au O e whetalai Ua whaile nei mo oe Ia, tera tonu Samoa o Tatou. O Omai le si ui o le Tatou tapo inga le nei I tuaso. Whaaftai I le atua. Ia, o mwhai on Tatou o lia mai o le sasa whaapitoa. Ia Samoa. Ia, ma le Tala Lelei a le atua. E na o le atua le leila na tala. A o le tala fo I lea ua whaolai nai Tatou ma le lalolangi Atua. Me le Tatou te whaaftai a I le atua. Ona o awanoa na watu ai lana tala I ola ai Tatou. A o le tala le iso na tau. O le tala siri lea o na Fiafia. Ioe. A o Tatou iai le nei asasa ua ta ua o le asasa o le Tala Lelei. Manuia le atua. Pei fo I ona. Ta pena iai le taitai o le Tatou Sauniga. Ia sa taitasi. E o te momolava ia o na watu whamalo. Lau sunga le li whaife au o na o le tāpenanga. O le sairinga le upu. Ma fionga lo Tatou matai. Ia ele whaingofie. Ai whaaftai I taimi ua whaaruina. Ia ona o le tamu whailava e sa ili. Ia nā fionga. E whawhangai nai le ola whaaleanganga o le tangata. Tatou iai le nei tuaso. Ia o le viinga ma le whaaftai I le atua. Whaaftai fo I Samoa. I e umwhai o na Tatou Tapuai I whaatasi le nei tuaso. Ua asonga fua I nisi vaenga o le lalolangi. Ia e le umwhai ia o na ave se ai. Fuafuanga le atua I Lotu soifua mo le Tatou wola. Le nā fo I vai aso wha maru mai. Ia iai leanga le lei o le atua I Lotu soifua ma so mātou wola. Whamania tele le atua I whainga malo a Samuelua. Malo tutuatasi, whainga malo tutuila manua. Ia mai se fo I Tatou Samoa o loo. Ta ape atu I Fiafia ma papa au iso se tafo le nei ke lope o whare meo e whaafonga ma Tatou Tapuai I whaatasi o le nei aso. Vi ia le atua ai au lava o Tatou tangata. Ia whamanuia I whi au mga ruenga o le nei vai aso whamanuia foi. Lau sunga I li whai au, whaatumuina pēr Lautu, ia ma whai ma mea sua malie, le sa ili ia nā fionga. Ia e taita iai lau soifua o le tatu, ma le ola o le tatu tunu o lo ta api solo. Io e ma whaafonga mai iso se tafo le nei ki rope, manuia tele le nei aso, soifua, me manuia. Tatou whai u le talo. Whaftai Yesu ke risoi. Nā mata mai le nei Sauniga I lau suafa. A lewa tau du mai le si ui o le nei Sauniga. Le nei wa whai wina I lau suafa. Whamanuia lau whai ngā malanga le upu mana. Sausa wina mpapati soina whamanuia ai I lato umalava.
I le lalolangi atoa. Ia manuia le ne yaso lo mātou tama. La ta ape I mātou, tai tai mātou I lungoara te le vave le file mua la awa fio. I le swafa o Yesu Kiriso. Lo mātou wali I ma lo mātou faola. Amene.